खुलुमबाय बे समाव आंनि जेबि कालेक्शन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय दिनै 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे दा बे 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे जों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोंनि सारा बिटिआरावनो मोनसे हाबाफारि लादों हाबाफारि बायदि जोंनि कसुगाव ब्लक इउपिपिएल आवबो पेरेन्ट बडि वुमेन्स विंस इयुथ गासै लोगो नांनानै बाइक रेलि हाबाफारि लादों दा बे बाइक रेलि हाबाफारिनि गुबै आरो गाहाय थांखियानो जाहैबाय बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन सेलिब्रेटिं 5 इयार्स बिटिआर एकर्ड बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय था गोदान बोसोरजों लोगोसे जोंनि गिबि मन्त्रि भारतनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथां आरो हम मिनिस्ट्रि अमित शाह बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो थांनाय 2027आव जिहेतु बिटिआर एकर्ड जादों गोरोबथा बे पिस एकर्ड बिनि गेजेरजों दिनै सारा नर्थ इस्टआवनो बुंनो थाङो सान्थि फैदों आरो जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गोबाव सम दांगा हांगा बा गोबोद गुलाय गुजाय जादोंमोन आरो बेफोर 2020 27 जानुवारि एकर्ड जानाय लोगो लोगो जोबस्रांदों आरो जों बयबो सान्थिखौ लुगैयो आरो जौगानायखौ लुगैयो आरोबाव जोंनि रायजो राजा साधारन रायजोफ्रा जाहाथे निरापत्ता मोनो बिनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि सरकारा खामानि मावबाय थादों आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जों दिनै सान्थिनि मोनसे बाइक रेलि जों सालायगोन थुरसिबिलनिफ्राय जागायनानै कुसुगाव इउपिपिएल ब्लक अफिसाव जों फोजोबहैगोन फ्राय 25 किल'मिटार जों बाइक रेलि खालामगोन बेजोंनो जों मोनसे मेसेज होनो सानदों जे बिटिआराव जे गोजोन खौसेथिया फैबाय बाय अनलायलायनाय फैबाय आरो जोंनि गेजेराव बेफोर जाहाथे बायनानै थाङा जों बेखौ जुदि बयबो हमथालायो आरो जोंनि गेजेराव शान्ति फैयो बेखौनो जों मोनसे दिनै बाइक रेलि सालायगोन बाइक रेलि তাৰ দ্বাৰা দি এটা আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ বিগত 2020 27 জানুৱাৰীত বিটিআৰ একৰ্ড হৈছিলে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত ভাৰত চৰকাৰৰ আশীৰ্বাদত অসম চৰকাৰৰ সহায়ত 27 জানুৱাৰীৰ বিটিআৰ একৰ্ড হোৱাৰ পিছত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল ইউপিপিএলে মিলিজুলি বিজেপি ইউপিপিএলে বিগত এইবাৰ আমি 5 বছৰত ভৰি দিলো যোৱা বছৰবোৰত আমাৰ এই অঞ্চলবোৰত বহুত মানে দাঙ্গা হাঙ্গা হৈছিলে লুট হৈছিলে কিডনেপিং হৈছিলে মাৰা কাটা হৈছিলে কিন্তু ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ আশীৰ্বাদৰ পিছত তেখেতক আশীৰ্বাদ দিয়াৰ পিছত 2020 27 জানুৱাৰীৰ পৰা একৰ্ড হোৱাৰ পিছত ইয়াত কোনো এটা ঘটনা হোৱা নাই না কিডনেপিং হৈছে না কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰী তেখেতসকলৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে এই শান্তি আৰু নিৰাপত্তা এই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সদায় চকু দিয়ে আৰু নজৰ ৰাখে আমাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ 5 বছৰ ভৰি দিলো আমি মানিবই লাগিব তাৰ কাৰণে বিটিআৰ অঞ্চলত পিছ আনিব পাৰিছে যাতে কয় সকলে আৰু এই মেছেজটো আমি যাতে দিব পাৰে সেইকাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাৰত চৰকাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতসকলক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ বিটিআৰবাসী হয় আৰু আমাৰ কাউন্সিলৰ বিটিআৰৰ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই 5 বছৰ ভৰি দিয়াত তেখেতৰ অৱদানত তেখেতৰ নেতৃত্বত আমি একেলগে কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ সেইকাৰণে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ যিটো বাইক সমাজৰ শান্তিৰ ৰেলী এইটো মই অপেনিং কৰি দিলোঁ বুলি মুকলি কৰি দিলোঁ বুলি মই ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ চাৰিজন
बाब आस्ते आस्ते लासै 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 हेपिनेस बाइक रिलि हेपिनेस बिटिआर 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे बेजों लोब्बा लाखिनानै कसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव बाइक रिलि हाबाफारि लादों तुलसिबिलनिफ्राय कसुगावसिम गासै 25 किल'मिटारसो जागोन बेवहाय 1000सो इउपिपिएलनि कसुगाव ब्लक इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोनहा बाहागो लादों दे 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 ओइ जे गेप ससे रे কয় মিনিট হয়েছে টোটাল আরো 5 মিনিট মতন হ্যাঁ দে 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 এই চালা आस्ते हয়েছে रे मानसिखौ गेप्स हয়েছে